mo ding sablang doktor, nurses at sablang frontliners mabilugayato, asasao at magmalasakit kay katamo kaniting pandemya, at dinganggang masakit at miapektuan kaniting virus, ing kumayap na lasa ng malalagwa, lalong-lalo na din kay katamong kaparakya. Ang tumurin kaya betalang pasalamat kambeda ring pamilya, Ray and Aging di matulak. Para king birthday blessings ng Esther Cosio, Orlando Bartolo. Para king special intentions dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Kayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Chris and Melda Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Rachel Sue and Mary Grace McCormick, Michael, Karina McCormick and grandchildren, Dr. Edna, Elise Gandersen, Arlene Alipio. Para king malagwang kapaldanandari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Apong Telo Mendoza, Among Francis Kiko Dizon, Julius Kabutahe, Corazon Pamintuan, Elvira Ver, Marlon Balagtas, Joel Guanlao, Dennis Vitug and family, J.R. Concepcion, Edwin Vitug, Among Ray de la Cruz. Para king successful operation ng Joel Guanlao at Henrik Gandersen. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye, Yamig Jolingad, Julia Cruz, Among Francisco Mendoza, Jelaine Viray, Victor Isip, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Bienvenido Limzon, Jimmy Dirain, Dionisio Marukut Jr., Federico Boigo, Nathan Win Ramos, Jenny Mangila, Corazon Montemayor, Emmanuel J.R. III Kibuloy, Virgilio Cosio, Clayton Santos, Romeo Carlos, ang timurin para karing hanggang kaladua king purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaganaka karela. Kilagyo naging paampuning anak, paning banal ay Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan kinataya sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kang banal ay Espiritu, mantabi kay kayungan. At keko ang timurin. Kapatid si Santala rin kaya katang kasalanan, pan karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginang Yesus, tinatang ka, banlipunan ding sablang bansa, bantipunan ding sablang bansa, king kapayapan ng kayarian ng Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Daratang ka king amano at karing sakramento, banpasignagan mo kami, king kabanalan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Datang ka king ligaya, kambining kaligtasan para king kikang balayan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa may payang totoo, pakaduluan na katamo at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo, idara na katasan, naging bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. Kay paming mayupaya, king makapagmula lamong kaburian, king kang iglesia, kailangan niyang makapaghirake, king kasakitan ng Kristong kang anak. Ibigay mo yung espiritu ng kapibabatan at lugod, kadatang may pasakitan, pauli ng kasalpantayan ang dakeka,
ban maging matatag at tapat lang talapatuto king daralan mong kaligtasan. Iti nga nadwan mi king kapamilatan ng ginamang Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambeng mo king kami tunganing banalay Espiritu. Diyos manggaman king alanghangga. Amen. Pamamasang ibot king sulat karing Hebreo. Kapatad, ang tinaning ding sablang anak, ang timoying awas na karela, tao lang ang ating laman at daya. Yesus mismo may kilupa yakarela, at may kisan metong yakarelang pangatao. De patana iti, banking kapaminataning kayang kamatayan, akwaning alipol ing diablo, ang makikayupayan king kamatayan. King makanyan aparalan, ikwa na lang atimawa, retang meging alipan, king kekabaning biera, uli na ning takot da king kamatayan. Masalang totoo, aliwaring anghel ding kayang sasaupan, nune agpang king sasabyaning kasulatan, ding palipi ng Abraham, ilang kayang sasaupan. Iti mga baldugan, king kailangan niyang makilupa, king sablang bagi, karing kayang kapatad. Ban akwanang maging tapat at mapaglunos, amatas asaserdoteng susuyo, arapaning Diyos. Kanita akwarang mipatawaran, ting kasalangda ring tao. Uling niyang mismo, dinala niyang kapagsubukan at kasakitan. Inyangeni, malyari na lang asopan, ding aliwang daralan king kapagsubukan. Amano ning Gino. Salamat King Diyos. Ing Gino ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilan paman. Ingginu ene kakalingwan ingke ang kasunduan kapilanman. Omunya kayong kapasalamatan king Gino. Mawas kayo king kayang lagyo. Sablang kayang depatan karing tao, kaya kayong sabyan. Dalit kayo para kaya, dalitan niya yung kapuryan, idalit yo ing makapagmulala ng depatan. Ingginu ene kakalingwan ingke ang kasunduan kapilanman. Tumula kayo, uli na ning banal ng lagyo, bustan lang tumula, ding sablang sasamba king Gino. Pamintuan niya ing Gino, ating kayang sikanan, impa magdulap kaya, ayo sana kakalingwan. Ingginu ene kakalingwan ingke ang kasunduan kapilanman. O lahi ng Abraham, akayang talasuyo, o anak ng Akob, a pinili na ning Gino. Ing Gino yang kaya katamong Diyos, ding kaya kayong kautusan, para king mabilog ayatula. Ingginu ene kakalingwan ingke ang kasunduan kapilanman. Ene kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan, ing kayang pangako, karing libo-libong henerasyon. Ing kasunduan, agewa na kang Abraham, ing pangako na kang Isaak, deti tupara na langan. Ingginu ene kakalingwan ingke ang kasunduan kapilanman. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Yesu Kristo, pakikatang talapagligtas lekone ing upaya ning kamatayan at pepakilala na ing biyena alanganga king kapamilatan ning mayap abalita. Alleluia. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimurin. Pami pasya king maya pabalita ag bangkang Marko.
Ligaya keka o Ginoo. Kalakor king sinagoga, tinaglos dari Jesus, king Baleri Simon at Andres, kaya beri Santiago at Juan. Makarati iya kanita, ing babayeng katuangan ng Simon. Mulining mata siya lagnat, at sinabi rin agad kang Jesus. Lepitan ng Jesus, tela na ni gamat, at sayo pa na yung tinalakad. Kanita mo rin likwanan ng lagnat, ing matwang babae, at migsilbiya karela. Inyang silim-silim na limbog na yung aldo, ting tao de laro kang Jesus, ting sablang masakit, ading alipnan ding demonyo. Mitipon la ring sablang memalen, king tulid na ning pasbol ning bale. Pepakaya panala, ting dakalataong masakit, ang makimiyaliwang kapanamdaman. Pinabinala naman ding dakala demonyo, abalen, bakong makapanaral mo naman ka rin. Iting sangkan nung bakit, may koko Kapernaum. Inya, linibot siya king mabilog ka Galilea. Manaral niya karing karilang sinagoga at panabino ring demonyo. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nung ako magkamali, siguro more than 160 years dahil milabas. Anyang pepamananda katamo ding Benedictine monk. Ketang metong atuntunan nung makanano tamong makipag-obra kampanan ni kaya katamong misyon king lagyo na ng Ginoo. Ing karelang katuruanan ng tiya kanini, awsandeng ora et labora. Ora et labora. Ora, pamanalangin or prayer. Labora, work. So, prayer and work. Pamanalangin at pamagobra. King karela ang karanasan, dining adwang areni, ela dapat pikakawani. Uling patse, ing metong pepa ulagan me, dapat ing metong linele me, maging kompleto yung kakatamong pamagmisyon. No? Dapat din nga duwang areni, at lang balansi king bietamo, mga di o manalangin, at magobra, magmisyon. Nung pansingan nyo, king Ebanghelyong may basa ngini, katugulong na yung Ebanghelyong may basa napon, akit may Jesus, bala mo king biyanan, bala mo layang painawa, tuki-tuki, manaral, manulo, manabing maroka espiritu, no? Alang patugot. Anya pinkining Ebanghelyo, makanya ning pepakit na niya, expected din niyang bengi, mapagali Jesus, at dapat siyang painawa. Pero bate king istorya, king Ebanghelyo, marano niya pang may gising. Para nano? Para magkape? Para manalangin. Makipag-ugnayan kay ngigpana. O yan ang maging biyan ng Jesus. Anya, ang kiyang anay kapagal, anay kabising, di na ng panahon, ban makipag-ugnayan niya, ban makipag-communion niya, kang igpana. Uling ngagpangkaya, kayang pamipas siya kiwari, kaya katamo na, ing painawa ng Jesus, ihapining kayang pamanalangin. Potang manalangin niya, ipapainawa niya, sisikan niya, babiyayang kapurian at kapasalamatan king kayang igpa, masayaya king puso na. At kitang penadita ita, bala mo kanita na pakibaluan
nung nano yung kaburian ng igpana kaya. Uling tandaan niyo, ang giyang Yesus mismo, tinalakad jaketi, king kayang misyon, naman sarili na. Nune, dinatangya, agpang king kaburian ng igpana. Ating sablang depatan ng Yesus, pigkapilitan nangan miyakma, agpang king kaburian ng igpana. At iti gagampanana, kapamilatana, ning kayang pamanalangin. Huling, kayang pamanalakaran nung king sarili namo, ay alang malyari, no? Anya pininyan tikswan ning demonyo, metong karing maragulatok, suya pinitang penggulutan ning igpana, mamintuya king demonyo. Ya piniting metong karing maulagang tukso. At may pagkalub kaya, ing sablang upaya, pibanjan, dangalan, etc. Ababiyan na ning yatong iti, no? Pero baluta mo, pepayalyana. At yung tukso ngayon, muitang penanditay tangat suya king disyerto, no? Nune, yapin niya ning tuksong dinalan king biyena, king balang penandit ning biyena ng Jesus. Itang atlong tukso ngay, tabala mo, it's just a summary. Bala mo metong yung prologue, introduction ning tuksong dalana ng Jesus, agpangking kayang pamagmisyon. Dapat alampasan nangan ingega na ganangay ti ulining katapatan ng tutupad king kaburian ng igpana at kingalang patugot ng pamakipag-ugnayan kapamilatanan ng kayang pamanalangin. Baliho, itamong sablang tao, mumunan dili itamong talapag-obra king pisamban. Iniin dapat tamong isane. Anong ngali, sungkay, papansingan tamo na sungkay, kagigisan ng tasi kanan, kay masisira tamo loob, bala mo, latamong alang bungay kaya katamong gagawan, sungkay naman itang manandaman tamo, uling bala mo, so itang kasebya na susuyo na ka, patangkay ka, pang pamarokan da, something like that, no? Baliw rin yung tukso nga rin ni daratang laking biyeta mo, potang sa sarili ng tamo yung obra. Nabala mo yung obra ang gagampanan tamo, obra tamo, aliye, obra na ning Ginoo, makidake tamo, dinake nakatamo, king obra na, makidake tamo mo kaya, nyapin, maging instrumento nakatamo, maging misyonero nakatamo, maging talapag-obra nakatamo ning Ginoo, kanitang may binyag tamo o ining metong tamo nga mana ing makipag-obra tamo kayo. At iting pa makipag-obra king Ginoo, karangalan niya. It is a privilege. It is a gift na makipag-obra ka king kekang tagapagligtas. Ing maging instrumento ka king obrang gimpanana kay katamo ning Ginoo. It is a great privilege na makipag-obra kayo. Kitaping misa nasabi ko, bakit mo agkatana katang makipag-obra ning Ginoo? Bakit yan nayagawan dili na? Anak niya ning Diyos? No? Bakit inanamo gimpanandili na? Precisely. Munang dili uling kaluguran na katamo. Kaluguran na katamo, de kaya na nakatamo king obra na. Uling, nung etamo makipag-obra king Ginoo, alatamong dake king tagumpena. Nung etamo makipag-obra king Ginoo, alatamong dake king tagumpena. Pining mawulagang dapat tamong tatalakaran itang bagay nga ita. Nya, mag-obra tamo, para kay sarili tamo. Para kay sarili tamo. Para kay sarili tang plano. Na? Anya, pinistong kay, may papakaili ko pa gagawa tamong plano pastoral. Istong kahit yung tamong tendency, maging bala mo itang makalimi tana mo ketang pastoral plano itang gewa tamo nakataka pag maragul gewa tayo ne ya pining metong ng para kanako rening pastoral plano rening metong karing sisti ko ya pinitang atin tan tendensing maging limitado namo ketang plano nga ita
Nabala mo gewa tayo, so pagobran tayo, something like that. Ali. Makipagobra tamo, king Ginoo. Itang plano na kay katamo, iyang pagkapilitan tamong gampanan. Anyapin mapafrustrate tamo, masisira tamo lub, manandaman tamo. Uling kasi, tituturing tamo yung obra tamong, sarili tamong obra. Ang importante ay pinitang megobra ka, king Ginoo. Ating pegobran mo, sarili. Basta alimbawa, simpleng obra. Halimbawa, pamanaral, no? May naral ko. As long as pinrepair king niya masamas, ka na kung homily, no? With all honesty and sincerity, pinrepair ke. Okay, ngini. Nung patang iaral ke, ating makiramdam, alang makiramdam, mamungaya, mamunga, kumebigo. Kasigimpanan ko, ingobra ko. Anyapin, keng meto nga talapag-obra, adwang bage. Mumuna, yapin, kaya ka mismo, kaya kang magobra. Makanano kang megobra. Yapin yung value na ito, yung obra mo. Kadwa, detang pegobran mo, nanong meging respanda, nanong pakibat da. No? Nanong pakibat da. May karamdam la, tela karanda ka, o nanuman kitang sinabi mo, balayo, ing peka mawulaga, aliway tang bunga. Kasi tang bunga, upaya nining ginuitay, taya upaya. Basta ting mawulaga, gimpanan mo ing obra mo, king mit mong katapatan, king mit mong sipagan. Yapin ita. Anyapin kay katamong talapag-obra, alang mabibigo. As long as gimpanan mo with all sincerity and honesty, sabi mo, gimpanan mong mit mong katapatan, king lagyo na ning Ginoo, king lagyo mo. King lagyo na ning Ginoo. Anyapin, nung itiyan kay katamong maging tuntunan at itiyan kay katang maging kapanamdaman, balayo, ang giyang nanupang karanasan ng aranasan tamo, king kay katamong pamagmisyon, tamo masiralog. Ing kabiguan alayo king diksyonary na ning meto nga Kristiyanong tapat makipag-obra. Ing kabiguan king obra alayang lugal. Mikalugal yung kabiguan potang sa sarilinan tamo. Potang magobra ka para mo parangalanda ka, magobra ka para mikalugal ka king lipunan or something like that. Tampang magobra ka para kay sarili mo para king Ginoo. At talagang masira ka loob. Talagang ang gapotang mga lilililinin na ka, ing gagawan mo, na makayakma, king kaburyana, ning hapong Ginoo. So, ing makapanatili mo, kaniting makanyaklasing pandalawe, yapining, dining aduang baging, tuturura kay katamo, ding Benedictines, etapatugot manalangin, at etapatugot magobra. Pibabalance tala rin ng aduang areti, at etamo mawala, king kaya katamong mission, at ing kaya katamong obra, na anuman, ing maging kabubulyana, tagumpeya pamurin, uling may nagumpeta mong tiparan, ing kaburyana, ning Ginoo. Ing makipag-obra king Ginoo, it is a privilege, it is a gift, betong yang maragula, kalam, ing makipag-obra kaya, uling, nung yata makipag-obra kaya, alata mong dake, king tagumpena. Amen. Bendisyon na kayo ng may payang Ginoong Diyos. Kapatading tukso, kakambal tayo kete king yato. Manalangin tamo king Diyos, baning pagkalup na kay katamo, ing grasyang tuki, king Ginoo, at ataying ing sablang tukso, at tamong manalangin, Ginoo, itabi mo ring marok ay espiritu, at uluan mo ing sakit mi.
Gino, itabi mo ring maro kay espiritu at uluan mo in sakit mi. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, kapilan man sana, era pakilibe in karelang katungkulan, mingat ka ring penabili ning Diyos karela, king kapuryan ay iba't ka ring tao, o king makayatong upaya, ipanalangin taking Gino. Gino, itabi mo ring maro kay espiritu at uluan mo in sakit mi. Para ka ring pamuntok ning kiyakatang bansa, mika inspirasyon lasanang magobra, para ki ikakayap ning karelang sasakupan, at kapilan man, ela magobra, paulinamo ning ambisyon pampolitika, ipanalangin taking Gino. Gino, itabi mo ring maro kay espiritu at uluan mo in sakit mi. Para ka ring daralang kasakitan, agad no sanang saupan manakit kas ngawan ning Diyos, ipanalangin taking Gino. Gino, itabi mo ring maro kay espiritu at uluan mo in sakit mi. Para kaya katangan makatipon keti, mabiyasa tasa ng magtagumpe, baboring sablang tukso, ipanalangin taking Gino. Gino, itabi mo ring maro kay espiritu at uluan mo in sakit mi. Ginagawan mo keng parating matingid kekang pangayatsu, lalong-lalo na karing oras na ning tukso. Manalangin keng tayimtim ban mira kayanan kekang sikanan at grasya, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Mipurigin ng Diyos, meton si Kluban dulengin kekang kaya pandi kami tinapi ang pangmikeka, tinapi ang bunga ng gaban at pipagalaning tao para kaya kami maging tinapi ng biye. Mi puriing Diyos kapilanman. Mipurigin ng Diyos, meton si Kluban dulengin kekang kaya pandi kami ngalakay ang pangmikeka, halakay ba't karing ubas at pipagalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. Mi puriing Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, man kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggap ya arapaning Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katangi kasaplala at king mabilog ng banal akapulungan. Kay paming bigla lang, tanggapan mo sa nariting panalangin at ayin na kay kaming darawon. Ding daralan kasakitan, paulining tapadang kasayuan keka, tumulala sana, king pamagasan metong daking karelang Kristo, aki kang anak, at atalastas daking ding karelang lagyo, makasulat lakarin banwa, kayabe ring mepili. Iti kanadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginamanatili kaya kayo. At kay ko antimurin, Itas sila ring puso yo. makatas na la king gino, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid yung pasalamatan dakang parati at numan karino'y pa Diyos king alangang at lubos mayupaya. Yalangan may metoyato, ake kang babayo at parangalan, kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo yung puryandakat pasalamatan, ding balene kikang binuko, dating panalaparating kikang kayantabe. Ulinita, kambering sa blangkor ng anghel ka rin banwa, darilit may kikang ligaya. Lain makibelang tok ng babe kapuriyan keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yung gino, Diyos sa mayupaya, mipnuing banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalading daratang king legyuning gino, o sana king kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa kay sibulis sa blang kabanalan, ulinita ipaniga po mi. Itugtog may ng espiritu, mantimayang titipang ambon kareteng hayin mi.
Ban pabanalaan na lahat para kay kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang bengi mi panganyayaya, bayan ako sa loob dinawan ng biyanak yung pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan ka, pirason at binyene ka rin kayang disipuluwat nga na, kunan niya iti kayong anak kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kay ka, binyene ka rin kayang disipuluwat nga na, kunan niya iti kayong anak minum kayo kaniti. Uling iting kalis ni kanakong daya, indaya ng bayo, talang hanggang tipan, ami bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya itiking kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Kristo meteo, Kristo sinubliang mebie, Kristo datang yang pasibayo. Inyang ining gaganakan mi, o makamalulungig pa, ing kamatan at pangasubli ng mebie. Darawon miya ke kay ting tinapening biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalumatan ke ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo ke ka. Ikami nga sanang misulusulok yung katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Ganakan may oig pa yung banala kapulungan mo, makalagana, pakimabilog ayato. Banmi nga napiyas sa aking lugod, kambiyan ng Francisco, kay kaming Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo. Padalaw sa kay kaming kasapa pare, ding sablang pare, diakono, at di sablang susuyo, kay banala kapulungan mo. Gana ka mula naman di kapatad ming minuna ng pepayinawag yung pikong kapanayan yung pangang sabling mebye. Itala mo na din sablang mayang unabi kayong pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat makamit kayong bilang angga. Ban kambinin mo na Virgen Maria, yung duning Diyos, kambiyan ng San Jose, yung esposo na. Kambirin mo na Apostol, sa nagustin na kay kaming patulunan. At kambiring sablang banal, may biye kalugod-lugod kay kaking kabaning panawon. Apurya nata paligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos yung pang mayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu, kay kay sablang dangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Amen. Ngini manalangin tamip nung kapanaligan at lugod, king igpa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ipamiti ka banwa, bisambaning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, bipaminto ni lub mo, kay desulipan ti banwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiyam mo kay kami king aldong eni, amponing ipatawad mo kay kami ding salami keko, anting pamamatawad mi kanimi kasala kay kami, emo kay paisawal king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Amen. Kapos mo kami ganagin sa blang marok, malugod mong pakalubing kapayapan king panabon mi. Maring ka sa paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganggo. Huwag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babi ko kay kayo. Amo sana babaligdan kay kaming kasalanan, nung pansinan ming kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayag pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, kingalanganggo. Amen. Payapaning ginaman tabes sa kapilan man kay kayo. At keko antimuri. Yung pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kekongan. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami.
Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo ke kami ing kapayapan. Ni Kristo yung kordero ng Diyos, imilalako yung kasalanan ng yaton, malaring mayahos king apunaning kordero. Ginay ko rapat dapat pabalawos keko, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana'y paintulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Hay paming malugod, kapamilatan ng upayan iting sakramento, pasingnakan me king katutuan ng kikang balayan. Sapan mula ring kikang tapat atawan, alulupigan dat magdusa, banpusanan ng karelang krus, kagum ng Kristong kikang anak, at busal ng karelang kasakitan, matulalasan ng mayawos Kristiyano. Itinganadwan miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po yung orasyo imperata laban king COVID-19. O Diyos sa ibpami, lalapit kami keko, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangu na biye. Pagkalam mo ke kami ang grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang atsu king pamangailangan. Paniga pumikeko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiye ampon mag-ari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, emusan na pisawiling aklis mikeka, king kagululan mi. Dunebagkos mo kaming ikabos, karing sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimurin. Dandisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Mamaya kayo king kapayapan, mabiyasa tasan ng manalangin at magobra, ban eta mo malili, king pamaglakbe, king iyatong iti. Salamat King Diyos, mayapayabak po kekongan.